muja dacha Alhamisi kumathayele na nusu cha oromo ankatha chirira tutumba kutha tukiwatanana kiri mubango ya tukure biashara na Alhamisi rware atuliongete kire Marios Cake House terecha gitembe na tukomba kwithira atukiaire na kumuriko boya biashara yege urwi bwa cake. Karibu sana mutegeri wa Meru TV kina mubango yatukurie biashara yura yomba kuthira yekuira ntuko chonde chia Alhamisi kumathayele na nusu cha oromo ankatha achia thaitha turwaro tuliongete ndaraja gitimbene kire murembo kumenyekana ya Marion uranende anwe mwene Marios Cake House romba kuthira akituruira akeki chia mirano keki chambathire na kinyame thembenge ya keki ire wokenda kururwa no mwanka tukire mubango yatukire biashara atumbe kuthira tukiarire matujege biashara ya urugi bwa keki menya ete biashara baba inge bona yaka ina mbecha lakini Marion akoba kwithira aitutariria imoko emwe na atwire gitumyombere kwithira kiambire biashara ina kinyima thitire yaiko ethirite etrima na barabara nende ira ambire kana kire rugendo rokoba kwambiriria rokoba kwithira kiambiria urui bwa keki. Karibu sana. Asante sana. Akere mutegeri wa Meru TV areka tukumenya mbere kinya twambiri kwaraniria. Okay, mutegeri wa Meru TV retara kwa Marion Muguna kana Mario wa Marios Cake House ini murugi wa keki Meru na mwene Marios Cake House. Karibu sana. Asante sana. Rware twabangire kulionga anyumbe ku aromba kuthira ukirura keki iritwa Marios Cake House. Yes. Bombere na atawachalire iritwa Marios Cake House. Marios Cake House nimene na retara kwa Marion na ni uno ntunda ugire retara yako no ntindendete sana ambikare kwa idre yetwa Marios Cake House. Igitumi wambire bikare ni onige kwa ifane ndamberie bekare no ntwa urandendete sana kuria keki. I really loved kuria keki mono na ndakuruka iranto keki kwa ndua kamoero karaga keki nkaigwa ntekuruka leta nkagura piece of cake na bonge ndaruma cake inyadra ntaize mantoja cake ndenge menya cake yenjega na cake yende. Wow. So ndagire wendo kwenda kumenya cake yenjega na ateruga wa na uneo ndambiriria. Marios Cake House yambirie mwaka yuriku kana irirongo wambire kuchigwa. Marios Cake House yambiririe 2019 officially twa launch 2019 October ende twa ndaruga anja tia kwa tia families na ndende na again kabarugira keki abagweria baga challenge bembure yene no tonte wite biashara na rero yanda itango ge 8 to 11 na renda ture kuruga na nkaigwa antu iba kwenda ndauria nikino ntonte kwambiria biashara kuruga keki na wambere kuruga keki wetura wambere kurira achore labda na baki kinyabo challenge be kurugwitherio biashara nao era kinyagita mwanka wambio chira ai kinyawo nikambetikire challenge yebo mpamba berie kuruga keki ibi bya kumotivate onda motivate ne ora keki cheto tia thongi sana na antu kunde ndaruga no ntinda volunteer ga kuruga keki kuna event kansene ngarija keki ngaje kansene mwana omutore kwena birthday nkaruga cake for free ngaitia birthday ne ora bakare bembera cake chia kwithongi one utototheria engogia cake ndonerea challenge yenene monona ndaugamba mbere biashara cake. Thank you niboga sana na kire Marios Cake kwena mtu akenda kumenya atiri kaita karanende waruaira baro achore bakubara waruaira nubwo kinyana warua ugaikiri umbathite present ke mutore na mbathite ko wakenda kumenya kwa thomere akana tu kwa itirimiro ukiruga keki oni keki ke yako mbuga nda itirimira nkiruga keki nonto ngo kwira indendete keki sana ndakarea nkigagwa weruga kwenda kumenya ore thithagwa tunda tonya na YouTube kagerio tega recipes kwena friend of mine aruga cake yeta bakery we ngatega ora kuthithia mantu na ndagenda sana jauja cake ndatona ndiko thithaia cake tukare kinya at some point ndaigwa no mbende nya kwenda kumidecorate meta amenyete uruga iti decorate kuma unde kuona nya decoration te mbaya ndauga why not 2019 mwaka thaa 2025 tumiaka amaitwetete karugendo ka kuombike kuaga kaithirite gakaria karugendo gakwa mbombe kuga kwira ngai boya sana nonto boa
urethirite ambo banirite na the clients barumbite kuona baba ingi Meru and beyond nontu batu tutuma keki nya Nairobi na Mombasa mtu ambira naja ntirona keki karijeku koi kwethirite kuri untu mubakwira ngai bwaga nontu jani uneteni na oni lakini still nuje utuntu bwaga challenges kwa inyayo bando kwina challenges nontu keki mono etanagia na season kwa season uketha boy bise turara bakery aja tukauma inyaro kire tugeta inya kwiraia na shift na wero twakara twethirenya twingite taira kwirire buru ela kaita na kana wambire nende wagire na izondo kurwambire kurua keki cha kwendia into bya kurua keki menya kenda nende wambire kurua keki professional no mwanka withire wena interview yake komba kuthira ukirua keki wambiriria tene uni nkiambiria kuruga cake ndaruga mbere nyomba na oven kwa nyomba na ndagura tunto toka itwa nyomba lakini ndaye kinyeria ndaigua inkwenda ikumagara I shared with my husband mukuru wakwa ndiramwira inkuigua rena mwito jo kwambiria bakery nande ome enza nonto ereo kinyamwe antu bake cia murano me atwambite twi nyomba muntu bake nza gwaku kuona arorugaira nonto rije muntu ategwithikia tene arorugaira so antu batu kuijanza kuona uraturuga cake yo kinyau ire supported me togora into bya kuruga keki na iro to marukire nyomba kaita kakumaroko nende gokinya antu bakwambukire atuno tunende wenko kuruga keki kwina kinya bangi bena mambikare cia manene ya manene kwina bangi bathomete bakuruga keki mithemba na mithemba lakini wewe umirite wina experience yake tu karombe tukithira ukithondekira wewe kunyatika wirite cukuru ukathoma utari no bwa bonu witokambiria aneko bakuthira ikifil kogwa gatiura lakini ondenda kuwa ntari no gwa nontu ndarende kurugarugira nyomba meri mikai na cake tia hora tietage customers ne ubachienda kwa ndarende kuwa refund kiri customers bare bako weterwa nguge kwa gonto go kwinge sana ibo nyaba mpushire komba kurugura bakery nontu ndarende ko tukorugaira cake nyomba ande kuma nyomba wikiria antu town ndona ne kuthira yumi ironda umagarukire kwa uki yakwa kuma rantari no gwa bobingi otuelezea simple recipe ya kuruga keki keki into bila biruga na cake tio type ti nyingi cia keki onto kwina ukeza kwira renda keki tuge orange flavor kana vanilla ko ukeza kwira fruit cake so cake yutio ndaiteruga gwomwe kenda yomba kwathuranika na flavor no tubaja orange black forest cake yutio ndakura iruga na ndi a simple one tugenera tugekira ukaringa nkara ukaringa nkara na skari ucoke wikire mutu na baking niu manto amenya na keki yake na keki ye wetu ari sipe ya kara ya kanya ni betike kwa nyumba nkaringa nkala chukare kabutu karuage gento ke mana burukiro bati kumenya ate measurements che keki itito make kiumire kali orekai no to we ueta kuruga ne biunda ugira lakini utomenya ithimi na ndewe na the right measurements iro weto karuga keki yeku no kamenya into bibiringa wakajita kangana nikienda keki yekomba ikumira bwega endira mtu akwangu yo murura keki na weta kwambia kurua ndibiongo wailakia akana birothi maira muno kende utire keki mture kumba kuthire kumira bura kwenda oni bombera mbira mtu eja to murugira keki mbera brunka mwera keki tieto chena kabei kare goro kidogo no turi keki na quality njega kwa umbira mtu waja kurugira keki bombera burumenya keki yeto igakugwira na kawiria ageni baku kwa umeka shongo kugithiria keki njega ndeke thira inyawe ngo wikenera indivito meta wethera break industry kuma 2019 onmo baikuga ikunenkarira keki njega na kwaranirinya na customer bwega nonto customer akeza keni no monka gachoka kairi nonto akeza kweto staff bako ibaije kwaria customer nyante akue bakaria na bobwega na tukuthithiria keki rega kugwiru monka feedback ira tona iche kuga to exceed expectations cia customer na video bitwekete ki industry ukiareria staff ndi wala kiendera gutwa mtu kwandika ki Mario Skikaus onge staff bako mostly itothiagia trainings batu twitana antu kuruga keki no jaga tukago train na togo train tondira kanya tukakwa ngugi kouge staff bako barande na botha izi ibaran trainete aja ni ngora ndona ngugi ciao na twa bangu
Okay, ni wega sana mutegeri wa Meru TV. Marios, ikona nutubangirite ka keki imebanga atene. No tutukwenda kuona kithira ni umaiwo rwa keki ni umaiwo chinde koriti na kenda kinya weturetera cio na ratuba kwithira tuwititi twithira twishwa ati keki ichi yako. Keki ichi yako ane uno ntukuthranirite ga keki gaka. Tomba iko ka decorate ya mona babwe na tomba iko etha twiga share na babwe. Eje tutumaira whipping cream na ndere whipping cream. Tukamiringa tukadecorate niyo cake. Na mbuga note dago nto kuingi ukaigwa mtu akiwa keki eu ere karaja ice cream. Cream eze karaja ice cream. Ne ndongi mono na ne otori komenda kinya kire twana. Tela mtu na birthday mwana twera tutumira cream eze. Arakona mtura wanende ate kwenda keki we ezira yena cream ina chukari no kani ndibyongwa abyomba kwithira bugikira kire cream. Kudecorate cake kwetha kwena types nyingi mono ciago ido ciago tumira gere frosting kana gego cover cake yeku kwa mbere eje ni ototara itina sukari nyingi eje whipping cream na kwena renge ikava cake ya chambrano itawa fondant eu ni oetha rena sukari nyingi na ni ototara tokia advice mtu endera otekwa sukari nyingi tumira eje. Okay, tudecorate ka keki turumarume tuonene atia kithira keki umeitia gwaku cha Mario Steakhouse. Kana nile chakuya important. Ka keki gaka kudecoratera. Nikenda bomba kwithira boge karoma buigwe. Keki izi uratuthithagia. Na keki ka bugweria. Na kuma 2019 ndro turiro wambere kurwa keki chaku. Kichi kithira kwi ithitari kana challenges withirite bikulukira kiri biashara yeku. Challenges ira mono kagita ga corona kau gutege kila mtu na kurukire challenge lakini kieba otwe kagita ga corona nto baere beriria bya nyomba kwa wingi kwa uto tomba kuga ito ari ngogene kagita ga corona bando lakini challenges ira nyingi no kwethera bakers bange bari umera bakambi kuruga keki itena quality njega na bakenda iko thokia rieto ria baraba kwendia keki na bei ire but na kwena beka baruga cake quality njega ende baka price kawa ketha kareguru ko challenge imwe umairau challenge yengera tombe ko datu ikorokera ikogeria ku convince mtu keki yeto indibito meta indra ina bei ireguru ko ibonto borambo baikuwa ne challenge iranene lakini mbango yetu kuri biashara mnyano mwanka atutira tuna biashara cyo tunenkera bantu ana kwena mtu akauri atire unikwenda kwambira biashara ya uribwa keki nyakethira imbetete kirasi nyakethira ndreta kirasi ni bibongo bati kuthira dena bio abirane ende ni a must do kire mtu akwenda kwambira biashara ya uribwa keki ukiamberia kuruga cake after omenya the recipe ile itumairwa ka ora omba ikungani nto nikenda byomba kwa keki njega bati kwetha wena oven kuruga keki no monka ithira wena oven ate lazima de una oven ye stima keki no uruge kinya na oven ye makara no karuga keki njega no monka ithira wena mixer te ura to aringa keki tene na njara na ino monka ithira wena mixer kuringa keki bwaga no ntinkoerere ara mwamberio kuringa nya keki bwaga igukwenza keki njega kwa no monka wethire wena nya mixer na ntobia kuthima na mikebe kuruga keki wena biu wamberia urugi bwaku bwa keki pole pole ugeta wikura amuri geto bicha kwamba kwithira getonie ntobia kuthima kenda mutura maybe yakwenda nya kwambira urugi bwa keki na raume akethira akiona ni bia geta ndukende kendomba kwithira aichi urira now kwina mtu maybe nendre ai kirasi ine na thomete mantu jegi urugi bwa keki na atikumenya hina abati kumba kwithira akiambiriria uthomete mantu ya kuruga keki no tukumenya Robert kwetha ukiambiriria uri mbira mtu geria kwaria na barabe industry ne urinde ugeri guchwa menta uroga kunga indikinya na aroge thawe gura interview na bei yenjega nikenda biashara ikuyumbo kura kwa gintu kiambere guchwa menta akarania nawe nikenda kwira inyinto bira bikumbeka no tuthaizi mantu jonde jara ele modern kwa urugi bwa keki bravo aruga watene na kwa urugi bwa keki bwa thaizi kwa uno monko endero kimenya wena mtogo kwa advice urogeta ita biashara ene akuma 2019 mwankera nende kwina umyaka 6 ira umbe tukwithira ureki urugi na bwa keki withira ureki urugine bwa keki kuma 2019 na ingwetika thoko na kaita tambere na kumba kwithira echenjia kaita akwa kaita umbe kio compare tia thoko ya 2019 na thoko ya nende kile biashara ya ubibwa kwa 2019 namo bekuga ya ebugi mono leo economy ita thokita thaizi nontu ikwethaira na intobia bei njega sana
no tuja ugori bwa Christine kana ije tutumaira kuringa ku decorate nyo keki bwari ndi mono compared to thai kwa thaizi na 2019 buba kuruga mwamberi au irio biashara cia bugi mono no to thaizi withaira wegeria kuoneria customer indi biratumire keki cia uraira iterie bate kwenda kuelewa tugita na mbere na mpango yetu ya tukurie biashara tuya ukiri Marios Cake House na no tukuthomethwa na kumenyithwa mantu jege bura tubatikumba kwithira tukirwa keki na kinya biashara ya keki yobete kwithira ikari atia kuma 2019 kuma 2019 alwithirite withokone ya biashara ni bibiongo bibete kwithira bitu manende kenda gwa gutwika antu bonthe ake omuntu ethire na kiatho kiaba kia murano ethira na kiatho kia ruracio na biatho bingi bionthe abienda keki ono ka kwite keki kia Marios oni otukiamberi nkwere gintu kiramenya ira mono kiri customer bakwa ndenda guchinja quality inyama ntijaga itiate kana guketha gukaria atia ndenda gwakisha quality ya keki ciakwa no ira ndambereria nio na gwitangirombaga kinya design ire cikumira cia thaizi ukethera ote design ugomba kweja nio bakery yetu tukwira yu tutiumba kwa hivyo bitumete twithira bando twi biashara keke na tabunguko na kutitira keki keki tuga no monka yunga unganirwe turangi kende karate yomba ikwithira githongi na nikenda yomba ikureta mbise thongi kwa unande turenda gwikira gintu gitawa rosette na rosette yu tabanga tuchiekere cha rangi ya blue kwa we font color na yedibo kwa uno monka tukaunga ungania kidogo jo ona ga keki kau ga kureta thongi bungi kau kaunganagio ugekira guku kire piping bag izi kuoneria ura tumicoraga keki ete manto maingi lakini kweli ntabiro batikomba kuthira ukimenya kabisa basics no mongo penye basics na no mongo wa recipes njega na cio tathithirie customer keki ya kawaida na nene no tu ontara kwende gwetera no kwa bitokyo na bura nyumba cio gibwa keki chete na mbere na kumba kuthira chiru na arugiba keki betete na mbere na kumba kuthira bakiongeleka ontuko kinyaru aretu kwaria akonu akarinde kirachi na kirutana wa mantu jegi urigwa keki na atakwita kendo tira bandu keki ciaku no kachugeta na mbere na kumba kuthira chigeta murona chigitwa na kinyanyo ya kwithira thoko ikingia muno kire biashara cionthe ukenda gukarwa rotwire kire biashara cionthe no munko kare ukenda nyawe ngo kuona no witania na trend irere tuthaizi ko inkaraga inya ninki thomithagia mantu jara kuona na wega mitandao ni ejire mono ko uona design na ne post na mtandao ne ikwenda kinya ugo ugerie ku make sure no kumba ikuthithie gintu jake customer ata kuone ja ugo rebe ko gukagita utamenya uria kekira inge kwejera ikuthithia atukiambire no turere kwira thoko ithere bu no gwatwike kinya bwirara ubukirwa keki na kwina twenge ya kinya agutukine ndi kinya butene nya customer kinyo mwe buri ngabugeta ngwene ingi kaita karane ndi kukwithira biashara chirende muno ni bibito mauria bandu keep moving atwe no kukwenda kwithira kurua keki kinya kithira bandu utikuona client wabengi buro kirigira kwithira ukibona biashara yonde nenda gintu gitawo consistency ntije gutwagita ate akibiru na batwe inya tutena orders tuthera bandu itukuthithia mauntu cia gutuma customer benda kwitha gitwe tukawitha gintu gitawa cake slices tukaruka cake tukagitanga na gintu gitawa marketing tumaketa mono tukera customer thano kuigwo misete cake chietu no tukwenderia nya piece of cake tabi bia tuma tuketha tungu gine nya kilo season na ukiarire mantu marketing injirere kumba kwithira gutumira kende utere keki chaku cyo kinyilana mono batu tumaketa cakes chietu kire social media Facebook page yako itawa Marios Cake House na eko personal Mario Clara Muguna na kwina TikTok nyo Marios Cake House na nawe tuona customer baba ingi mono chero nduga kuga customer bako 80% beta bagumete social media edira customer ya kuga ki social media menya akwina kira wa ondant versus received titiche kithira kwitha kinya rimwe warure client keki umutumira kuringira thimu akwira uni ma keki ndarete tirite ondo bakwithira kiamukira batwe kwetu tutarara tukiona ntujabu
twitha twithithia cake cietu na jara maingi customer feedback yewe ire bogo expectation ekwa no twitona nya customer baumite kuraja kana mtu atura Nairobi kwina bakers ba Nairobi akona be advance akona cake yu antumira aje tubothithirwa Meru lakini eze theria cake omene ndongi ndenene ndongi akagwirwa sana na agetikia kwina nya bakers Meru kawita ngugi ndongi akaita karaurira mtu cake no mutumira na akwa feedback yakura cake ku ni ndongi ni hata wibako bwa bwa sana na komba iko angi ka kugwirerwa feedback eu ka me post nya kunde kiuga at least nkothithia customer kwangu gena gwirerwa ake biashara yeku yo rigwa cake ni kaita kaiko aumbike kuwa nende no ibirwe urenze sana kana yo lo moment kire biashara yeku yo rigwa cake kakita kama pe kwa redia mwambeli through 2020 2020 mwambelio ndagiye cake graduation ime ariragia mono kinya social media kwa customer areza ro ikuchenjiria rangire nda aratiga cake ndamura twarekebisha cake na tumwikerie turarekebisha cake ndiramuikeria best graduation ndamuringira ndamwandengethine ambere imukosere mathangare yau mongare akathirania ndira kuthithia ejere cake na ndategera arapa akarinde nare ora kinya atekugwa kwejera cake so ndaigirwe ndi discourage mono na ndiraigwa za nkuremerwa igogeze ndirauga ntetekeria customer mwe omba kwithira nchokia na nyuma so ebindire mwetere tu ndirathithie thare mwau na cake kwa ndongi au na ngoge ndongi kete bakery areja arajukia cake na leta aratuma feedback njege kugwa cake ni tukuthoni o twe batu ko tumeka sure to kwa gintu gikiaga na kama kosa karorona kire cake cietu tugwiragwa sana mtu atwira feedback yu atura gintu kina gitimugwiririe kenda tumba kurekebisha next time mbere kinya tutira cake tumba kwithira tukiambira kumiruma roma ni atiriri ukiailia nyumba myake kunyumendera wambairia na kwi challenges maybe obere kwithira gikurukira na kwina mtu akwenda kwambira wigwa cake thaini bibio ngo mwira obe kwithira kibia ile kana kibia first priority gintu kira ubati kwa first priority ukiambiria biashara ithithia cake yeku mirume wigwe kethira ni ugukenya wewe mwene wigwe tha no balance te sukari bwega no balance te kila kitu bwega onto kubathia cake nya cio nunka nkara ukaigwa ina ka after taste ga nkara o gintu kia mbere amberia na wewe wigwe cake yenda nekera customer bakwe kabaguria uma au era ibarabe close na wewe ithira cake yewe pwe sawa nde kuma una neno wambie kumaketi biashara indira biashara iri iguro muno kintu kana kinya ki weekend ubakwithira ukimba ku deliver cake yana kintu ko ra ko sawa burundu baitwa ko sawa kwero te dato deliver over 10 kg kintuko na nyamo ndarengo ile season ni njega cha cakes bono mono yako na biatho twetha twiso bise ukaandika orders monga inyoka no gaitio lakini tumeka sure tukundeliver chionde kwa biashara keki ni jambe kangarete biashara na mianki 5 imbuga inyanka ndiko thai ntenda ndo hii biashara kwa income njega antu ndiye ibarigara ntubaki na mbesa chumage keki lakini yanko ile keki biashara njega sana no mona biashara ira inge lakini ere mwe biashara iria weza customer baku keki njega omba ikwithira ukienderea ukaikare ya bills ciaku na igakuria mantu amenye na kina antu bare ko kira ko ya kurwairwa keki nya cha birthday kana kinya cha mirano roughly keki omba kuthire kiritira pesa na kuma kg mo wiki kuma kg mo keki njega batu kuthwa ere njira ngirije wikia nayo keki ukaigwa murejo wao tumbe ku compare na ile ikwendo beichi andi kwa u keki mu kilo imo kuma ngirije witia ikeki njega na keki ukaigwa wengo kule nyikia mana na ke wothe mbete lichia akire mtura kwenda ukinyine no bigwa kuwatani oni bakery yetu ile aja Gitembene Mate Road mbere ukinya school Victors nyote laboratory na no wangu atekinya ke platforms cia kwa cia social media ke Facebook Mario Clara Muguna kana Mario Cake House TikTok Mario Cake House na namba yakwa ya thimo no menenkanire namba yakwa ya thimo 0717 731 412 chakira ringi
namba kwa thimo 0717731412. Okay, ni bwega sana Mario, no to gututikiria tu yakire mbikare ku akuturutana na kuruki tuthomithie mantu nyegie biashara ya urigwa keki yume na mano no tuprimarere na mekinyaniki kerua keki nkagwa inspo kuma ke Mario ni wa Mario's Cake House. Ni bwega sana amuthegeri wa Meru TV, no tubogwithera na tu ikinya kwa ikinya kire mubango ya tukurie biashara wale no kona atukuliogete kwa Mario's Cake House kenda kuthoma na kumenya mantu kuruki yege biashara ya urigwa keki. Wo kwenda kwambiriria mbikare iku no kwenda kwambiriria biashara iku ekurua keki Mario ni ekuroka igwo kimaka no tu biashara ina mbecha ukenya no kona mbecha na mantu jaku yakomba kuthira ya ikuthongomera kinyake thro tura ukwina challenges maitena mena maya tuba kuthira ikore, lakini maitena mena maya tiomba akomba kuthira ya kidefine kithira wetera mbere na kuringa biashara iku kana urekane na nioni wambeta muthoni wa kirama na tutimane Thursday iwengi, lakini kurikani atri no kuthira gitwariro kurukira namba yetu ya SMS ni 0748918901 biashara iku ina ile no kwenda tukuwike tomba kuthira atukulungira na kumurika biashara iku oba kuthira gitwandikira message kana kinya guturingira thimu na tuketha tukidiunga biashara niku ithira wina kaite kakia.